Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di sore hari ini kedatangan tamu yang berasal dari Yaman Utara, dari Aden, Yaman Selatan, dari Aden, kota Aden. Beliau adalah seorang yang sudah lama berjalan di jalan dakwah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sudah berdomisili di Kuala Lumpur selama 2 tahun setengah ini. Dan beliau adalah orang yang alim, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, beruntung kita bisa duduk bersama beliau, Syekh Kamal Bakhurmuz. Kita akan mendengarkan ceramah dari beliau yang akan saya terjemahkan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي حمد في الكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memuji dirinya sendiri dan membuka kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an dengan pujian terhadap dirinya sendiri dan menjadikan ridha-Nya di dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa imamina Muhammadin ibn Abdillah tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mana beliau adalah penyembuh dari segala macam hati yang kotor dan juga penyembuh dari segala macam badan yang sakit, dan juga beliau adalah penerang. Salawat yang kita harap menjadi penerang bagi pandangan kita, baik pandangan zahir atau pandangan batin. Salawat yang kita harapkan menjadi makanan bagi ruh kita, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. حقيقة أنا أشعر بسعادة كبرى بوجودي في زيارتي لهذه المعاهد المباركة في هذه البلدة المباركة، ومنها هذا المعهد الذي نحن فيه في هذه اللحظات المباركة.
ببركة المشايخ الكرام حفظهم الله وجزاهم الله عنا خيرا، وبرفقة حبيبنا الفاضل الداعية الكبير الحبيب عبيد الله الحبشي حفظه الله وأمتع الله بحياته. وسررت بلقاء هؤلاء الشباب، نخبة من الشباب المبارك الطيب الذي يجاهد نفسه ويجاهد يعني حياته ويجاهد مجتمعه في تعلم أمور دينه، تعلم منهاج وميراث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا من حملة شريعة سيد المرسلين في الظاهر والباطن والأقوال والأفعال. Masya Allah. Beliau mengatakan, sebenarnya sayalah yang bergembira bisa bertemu dengan kalian semua. Sayalah yang sangat gembira untuk bisa mendatangi pondok yang penuh berkah ini dalam kunjungan yang mulia ini berkat aturan yang telah diaturkan oleh para masyayikh, para ulama, para pengasuh pondok pesantren ini. Dan juga beliau mengatakan saya sangat gembira bisa ditemani oleh saya ini penterjemah, dan juga beliau mengatakan saya sangat gembira bisa melihat wajah-wajah kalian wahai para pemuda yang mana kalian ini telah menghabiskan waktu kalian untuk menuntut ilmu agama, yang mana kalian ini rela meninggalkan apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang lain di luar pondok hanya untuk mendapatkan ilmu agama, mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau tadi berdoa supaya kita semua dimudahkan untuk memahami ilmu agama dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. ولذلك أيها الشباب الكرام بارك الله فيكم، أنتم الآن تسلكون طريق الجنة. الآن أنتم في طريق الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. العلم هو طريق الجنة، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق من انتمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتماء صحيحا، وهو الذي أمر الله عز وجل سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يستزيد منه، فقال تعالى وقل رب زدني علما. Dan beliau mengatakan kalian sekarang ini berada di jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah telah menyampaikan barang siapa yang berjalan di jalan ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Anda berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, berjalan di jalannya orang yang termulia. Jalan yang Anda tempuh ini jalan yang bersandar langsung kepada Nabi Muhammad SAW dengan sandaran yang betul. Maka katanya beliau, semoga kalian semua ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah untuk menuntut di jalan ini sehingga dimudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar minta tambah ilmu ini, padahal Nabi Muhammad sumbernya ilmu, apalagi kita. Sehingga Allah memerintahkan Rasulullah untuk minta, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku ya Allah. Ini Rasulullah, bagaimana dengan kita? ما أمر الله عز وجل سيدنا محمدا أن يستزيد من المال، أن يطلب المال أو أن يطلب الجاه أو أن يطلب السلطان، بل قال وقل رب زدني علما. وكل تابع للحبيب صلى الله عليه وسلم يسلك هذا الطريق يقول وقل رب زدني علما. وإذا جاء العلم أتى الله عز وجل بالمال والسلطان وكل شيء يسخره الله للعالم الصادق في دعوته وفي علمه إن شاء الله تعالى. Allah tidak memerintahkan Nabi untuk minta yang lain. Ya Allah tambahkanlah hartaku ya Allah. Ya Allah tambahkanlah kekuasaanku ya Allah. Ya Allah jadikanlah aku sebagai penguasa dan lain sebagainya. Tidak. Tapi yang diperintahkan oleh Allah agar Nabi membaca doa, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku ya Allah. Maka siapapun, katanya beliau, yang mengikuti Nabi Muhammad SAW harus memperbanyak doa ini. Ya Allah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu kepada aku ya Allah. Karena kalau kita mendapatkan ilmu, kemudian kita mohon kepada Allah untuk selalu mendapatkan ilmu, kalau sudah dapat ilmu semuanya akan datang, harta akan datang, penguasa akan datang kepada kita. Karena seharusnya yang namanya penguasa itu menghormati orang yang berilmu. وقد كان إمامنا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
Nah, Al-Imam Syafi'i sendiri mengatakan, sebagian orang mengatakan ini hadis. Ternyata ini perkataan Al-Imam Syafi'i. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus punya ilmu. Dengan ilmu mendapatkan dunia. Barang siapa yang inginkan akhirat, dia harus dengan ilmu mendapatkan akhirat. Barang siapa yang ingin mendapatkan kedua-duanya, harus dengan ilmu. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الذي يتعلم ويتفقه في أمور دينه هذا الإنسان أراد الله له الخير، فقال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول علماء الأصول أن مفهوم المخالفة هنا أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. الذي لا يتفقه لا يتعلم أمور دينه هذا الإنسان ما أراد الله له الخير. لكن الذي يتفقه ويتعلم ويدرس ويجتهد ويجاهد هذا إنسان محبوب عند الله. الله أراد له الخير. أسأل الله أن يجعلنا جميعا ممن أراد الله له الخير. آمين يا رب العالمين. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang diinginkan kebaikan pada dirinya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama. Memudahkan untuk faham agama itu lewat mana kalau bukan lewat pondok pesantren atau menuntut ilmu agama. Maka kita yang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama di pondok pesantren, berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Ini kita perlu bersyukur kepada Allah. Maka yang bisa difahami dari hadis tersebut, orang yang tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dijauhkan dari pondok pesantren. Dia sengaja dibiarkan oleh Allah untuk belajar ilmu-ilmu yang lain, dijauhkan dari pondok pesantren, dijauhkan dari menuntut ilmu di tempat yang seharusnya, sehingga dia tidak diinginkan kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan semoga kita semua termasuk yang diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang baik. وفي صحيح الإمام البخاري أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يتعلم القرآن هو من خير الناس، والذي يعلم القرآن من خير الناس، وعليه أن يصدق مع الله عز وجل حتى يسهل الله أموره ويرزقه الإخلاص في كل ما يقول ويفعل. Dan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pun bersabda, barang siapa yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan. Jadi dari sini kita bisa tahu orang yang belajar Al-Quran dia adalah orang yang baik. Dan orang yang mengajarkan Al-Quran dia adalah orang baik. Maka katanya beliau, kalau kita lagi menuntut ilmu, kita harus sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jangan bermalas-malasan. Sehingga dengan kesungguhan kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wa yaqulu Allah Subhanahu wa taala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma lil ulama درجات على غيرهم من الناس يوم القيامة في الجنة 700 درجة. العلماء فوق الناس 700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. أنت احسب كم المسافة بين العلماء وبين غيرهم من الناس. هذا هو فضل العلم. 500 درجة 700 درجة ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. Di dalam Al-Quran Allah sendiri yang berfirman, Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan derajat yang sangat tinggi. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimasukkan derajat yang di akhir ayat tersebut bagi orang yang berilmu. Dan derajat yang didapatkan oleh orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu kelak di hari kiamat itu 700 derajat. Derajat yang didapatkan berapa? 700 derajat. Jarak antara derajat 1 sampai derajat 2 itu 500 tahun perjalanan. Jadi 500 tahun kali 700. Berapa derajat? Berapa tingginya? Derajatnya para ulama dibandingkan derajat orang yang lain yang bukan orang alim. Hatta warada annahu yu'ta yawm al-qiyamah bi madadil ulama wa bidam al-shuhada. Ayyuhuma athqal 'inda Allah fi mizan al-hasanat? Hal alladhina qarrabu dima'ahum wa badaluha lillahi 'azza wa jalla أم العلماء الذين كتبوا وألفوا وصنفوا وعلموا؟ فإذا بداد العلماء يرجح على دم الشهداء، لأنهم هم الذين علموا الناس أحكام الشهادة. كيف يكون الإنسان شهيد شهادة صحيحة وحقيقية أم لا؟ كيف نفعهم تعدى الكثير. علموا الناس وربوا الناس، ربطوا الناس بالله وربطوهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ربطوهم بالصالحين من عباد الله. فدم بداد العلماء
يرجح على دم الشهداء. هذه فضيلة عظيمة جدا 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 ينبغي أن نتنبه لها. بارك الله فيكم. Dan disebutkan kelak di hari kiamat akan ditimbang yang namanya tintanya ulama dengan darahnya orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih berat? Ternyata ketika ditimbang, tintanya orang alim itu jauh lebih berat daripada darahnya orang yang mati syahid. Padahal ini mati syahid di jalan Allah. Ini orang yang mengorbankan jiwanya, darahnya, raganya di jalan Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, masih kalah berat sama tintanya orang alim. Kenapa? Syahid, mati syahid di jalan Allah. Orang itu bisa tahu mati syahid di jalan Allah memiliki kemuliaan yang luar biasa. Hanya satu bidang ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Sedangkan para ulama dengan tintanya ngarang kitab, ngarang naskah, menyampaikan kepada orang yang lain, ngajak orang lain ke jalan kebaikan. Masih banyak bidang ilmu selain syahadah, selain mati syahid di jalan Allah yang diajarkan oleh para ulama, mendekatkan orang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sayyidina al-Imam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah yaqul an-nasu min jihati at-tamthili akfa'u abuhum Adam wal ummu Hawwa'u وإن يكن لهم في أصلهم نسبا يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وفضل كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Sayyidina Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhai beliau mengatakan yang namanya manusia itu sama. Semua keturunan Nabi Adam, semua keturunan Siti Hawa. Kalau yang dibanggakan adalah nasab, garis keturunan, maka yang dibanggakan adalah tanah dan air. Itu yang dibanggakan. Enggak bisa dibanggakan sama sekali. Tapi yang bisa membuat manusia ini memiliki keistimewaan daripada manusia yang lain adalah ilmu, katanya beliau. Maka dengan ilmu orang lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang tidak berilmu. Dan orang yang berilmu itu adalah musuh bagi orang yang bodoh, karena banyak orang yang bodoh kadang-kadang dikasih tahu malah nggak mau, malah dikasih tahu malah ngelawan, karena itu memang kebodohan dia. Dan orang yang berilmu itu bagikan orang yang hidup, sedangkan orang yang tidak berilmu bagikan orang yang mati. والعلم الحقيقي هو العلم الذي يورث الخشية من الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي أن العلماء هم أهل الخشية من الله سبحانه وتعالى كما قيل العلم خشية كله يعرف بذاك أهله. Sedangkan ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang bisa membuat kita semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Sebab ulama dengan ilmunya dia tahu bagaimana kekuasaan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga bahwasanya orang yang berilmu itu bisa diketahui dari takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini orang takut kepada Allah dan dia punya ilmu, berarti betul ilmunya itu membuat dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك الأصل في الإنسان أن يجتهد في العلم وأن يعمل بما علم. فقد ورد في الحديث من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا أنت عملت بما تعلمت وبما درست وفهمت أورثك الله علما باطنا، علما لدنيا، علما وهبيا. يهبك الله هذا العلم بشرط أن تعمل بالعلم الذي تعلمت، أن تطبق، أن تحسن التطبيق. وهكذا ينبغي لكل واحد منا أن ينوي دائما كلما تعلم مسألة يعمل بها، كلما تعلم فائدة يطبقها. هذا هو ثمرة العلم، وهذا هو حقيقة العلم. ليس فقط تتعلم السنن والآداب ثم لا تطبق، تتعلم أخلاق النبي لا تطبق، تتعلم الواجبات لا تطبق، بل ينبغي أن نطبق حتى نحصل على نور العلم وحقيقة العلم في قلوبنا وفي أرواحنا وفي أجسادنا وفي كل شيء في حياتنا. Dan beliau mengatakan, maka bagi para penuntut ilmu sudah seharusnya bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Karena disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya barang siapa
yang mengamalkan ilmu yang sudah dia dapatkan, dia akan diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tidak dia ketahui yang disebut sebagai ilmu ladunni, ilmu yang langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengamalkan ilmu, Allah akan memasukkan ilmu langsung di dalam hatinya, ilmu ladunni, ilmu pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya beliau, setiap kita menuntut ilmu, belajar suatu ilmu, kita harus niat untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari ini. Kemudian setelah selesai belajar ilmu tersebut, kita laksanakan apa yang kita niatkan, mengamalkan ilmu yang kita dapati tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nur, cahaya ilmu dalam hati kita, cahaya ilmu dalam jiwa kita, raga kita, seluruh anggota tubuh kita akan memancar cahaya ilmu. هكذا ينبغي للإنسان وينبغي لنا أن نخلص لله عز وجل في العلم وفي طلب العلم، ليس من أجل المباهاة، ليس من أجل أن يقال أننا علماء، من أجل أن يقال هذا شيخ، هذا عالم، هذا كياهي، هذا علامة، هذا لا، نعمل لله سبحانه وتعالى حتى ينفع الله عز وجل بعلومنا. وقد ورد عند الإمام ابن ماجه بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. إذا واحد يتعلم من أجل مباهاة، من أجل يكون مع العلماء في الصفوف الأولى مع العلماء، أو المماراة، يحب الجدال، يجادل جدال، أو ليصرف وجوه الناس إليه، يقول أنا إذا مشيت هل الناس ينظرون إلي؟ ماذا يفعلون الناس؟ هل يريدون مصافحتي؟ هل يريدون السلام علي؟ إن كان نيته والعياذ بالله هذا فلا خير فيه ولا في علمه، ويكون والعياذ بالله مصير من كانت هكذا نيته النار والعياذ بالله. الله يجيرنا وإياكم من النار، آمين يا رب العالمين. Dan beliau juga mengatakan, kita di dalam menuntut ilmu harus kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk sesuatu yang lain. Sebab disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu tujuannya agar dia bisa bersaing dengan para ulama, atau dia bisa berdebat dengan orang yang bodoh, atau dia untuk mendapatkan pengikut yang banyak supaya orang mengikuti dia, menjadi orang yang populer, menjadi orang yang tenar, maka dia lebih pantas masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jangan sampai kita dalam menuntut ilmu kita nanti sekarang saya sama Kiai Adib misalnya, sekarang saya cium tangan, nanti nih aku wis dadi wong alim, aku nak lungguh nak sebelah, aku saingan ambek Kiai Adib engko. Kalau niatnya seperti itu, lebih pantas masuk neraka. Atau yang kedua, aku belajar iki supaya aku iso debat sama orang, supaya kelihatan aku iki wong pinter, bisa membuat orang bodoh di hadapan orang banyak. Kalau niatnya seperti itu, lebih pantas masuk neraka. Atau yang ketiga, niatnya, wah aku ingin dihormati sama orang, dicium tangan sama orang, diperhatikan dan lain sebagainya. Yang dipasang foto ini nak dindi, dipasang poster ini nak dindi, ya. Padahal kadang-kadang nyetak dewi. Maka orang ini lebih pantas masuk neraka. Na'udzubillah. والأحاديث والآيات كثيرة جدا 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 في فضائل العلم وفي التحذير من عدم الإخلاص. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. وأختم إن شاء الله تعالى بوصية أو أبيات مختصرة فيها كيف يستطيع الإنسان أن ينال العلم إن شاء الله. ما شاء الله. Maka katanya beliau, sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh di dalam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, menjauhkan segala macam niat-niat yang tidak baik di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akan menutup ceramah saya dengan beberapa bait syair yang insyaallah akan membuat kita semangat di dalam menuntut ilmu. Qala al-qail akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Berkata seorang, wahai saudaraku, di saking sayangnya sampai menyebut wahai saudaraku, sesungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali dengan 6 perkara, dan saya akan menyampaikan kepada kalian dengan detail. Dzaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadhin wa tuli zamani. 6 أشياء لن تنال العلم إلا بها. ذكاء، أولا يجب أن تفرغ نفسك وأن تكون كل همك وشغلك في العلم من أجل يفتح الله عليك. Yang pertama adalah cerdas.
Yang kedua al-hiris, bersungguh-sungguh, tamak, bukan tamak dalam masalah panganan tok, tapi tamak dalam mendapatkan ilmu yang banyak. Wajtihad, zakan wahrisin wajtihadin, dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tidak pernah putus asa. Kemudian mau bulghatin harus ada biaya. Nuntut ilmuku gak gratis. Apa mlebu surga kok gratis ya. Yang kelima adalah sohbati ustadzin, bisa bersanding dengan ustadz. Belajar itu dari seorang ustadz, dari seorang guru, bukan dari kitab. Kemudian waktu yang sangat panjang, tulus zaman. Yang pertama zakat, kita harus bisa konsentrasi, full konsentrasi, mempergunakan semua akal kita untuk mendapatkan ilmu. Jangan sampai dalam menuntut ilmu kita mempergunakan akal kita untuk hal yang lain. ويجب أن تتأدب لعلمائك ومشايخك إن أردت أن يفتح الله عليك. Dan kita harus memiliki adab yang baik, berakhlak yang baik, menghormati kepada semua guru kita, ustadz kita, pembina kita, pengasuh kita, supaya mendapatkan ilmu yang barokah. والعلم يكون من المهد إلى اللحد مهما بلغ الإنسان من العلوم لا زال بحاجة إلى التعلم والزيادة. Dan menuntut ilmu itu dari semenjak kita digendongan ibu sampai meninggal dunia, maka sudah seharusnya kita selalu menambah ilmu yang kita miliki. سيد الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت حفظه الله تعالى أحد مشايخنا إلى الآن وهو كبير في السن، وكم تخرج على يديه من مشايخ وعلماء حتى في إندونيسيا وفي اليمن وفي كل مكان. الحبيب زين بن إبراهيم بن صميت من كبار علماء الأمة، وأصله مولود في بلادكم في إندونيسيا في جاوا. حبيب زين بن صميت وعاش وتربى، عاش طول حياته أولا في اليمن ثم في المدينة. إلى الآن إذا سمع بعالم كبير جاء إلى الهند إلى المدينة أو إلى مكة، بالذات إلى المدينة، يذهب ويأخذ كتبه ويجلس ويقرأ عليهم. إلى الآن كلمني ممن يرافقه قال والله إلى الآن الحبيب زين كلما سمع عن علامة كبير ما يستحي، ما في حياة في العلم حتى وإذا كان عالم كبير. هذا أعلم، هذا عنده تخصص في مجال معين، يأتي الحبيب زين يقرأ في كتب موسعة مطولة جدا، يقرأ على الشيوخ الكبار. هذا من أدب العالم، وكيف يربوننا ويعلموننا كيف ينبغي للإنسان أن يكون في طلبه للعلم وألا يتكبر مهما بلغ من العلوم. Beliau menyampaikan sekarang ini masih hidup Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, orang yang alim besar, semoga Allah menjaga beliau. Padahal Habib Zain itu punya murid luar biasa banyak, punya murid orang-orang alim sekarang muridnya, baik di Indonesia atau di luar Indonesia. Nah, beliau sendiri tanya kepada orang yang sampai sekarang selalu bersama Habib Zain. Habib Zain itu kalau kedatangan orang alim atau orang alim dari negara manapun datang ke Mekah, apalagi ke Madinah, ke Mekah dikejar oleh beliau. Kalau beliau tahu ini orang alim dalam bidang ini, maka beliau ambil kitab bidang ilmu yang dikuasai oleh orang alim tersebut tanpa malu, padahal sudah tua. Alim besar Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, tanpa malu dia membaca kitab kepada syekh tersebut yang mungkin usianya lebih muda dari beliau, yang mungkin ilmunya hanya dalam bidang itu aja, sementara bidang yang lain Habib Zain jauh lebih menguasai dari orang tersebut. Tapi kita lihat bagaimana beliau betul-betul adab, menghormati orang yang berilmu, dan beliau mengajarkan menuntut ilmu itu masih meskipun sudah alim tetap menuntut ilmu. نسأل الله أن يرزقنا الأدب والإخلاص والصدق فيما نقول ونفعل آمين يا رب العالمين. Semoga Allah memberikan kita ikhlas dan kesungguhan dalam menuntut ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amin. وبما أن مديركم وصاحب المعهد حفظه الله تعالى هو طلب منا أن نجيزكم إن شاء الله تعالى بما يفتح الله به عليكم في الحفظ والفهم إن شاء الله تعالى، فنجيزكم إن صحت لنا الإجازة بما أجازنا به بعض مشايخنا من قراءة سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى مرة واحدة بعد كل صلاة، ويكرر سنقرئك فلا تنسى 7 مرات، تقرأ هذه إن شاء الله تعالى بعد كل صلاة، ويفتح الله سبحانه وتعالى على الذي يحافظ على قراءتها في الحفظ والفهم إن شاء الله تعالى. إن تيسر أن يقرأها 5 مرات في اليوم فهو الأفضل، وإلا في الصباح والمساء، وإلا قبل مطالعة الكتب أو القراءة عند الشيخ، ويفتح الله عليه إن شاء الله. فنجيزكم بها كما أجازنا مشايخنا، وعلى رأس من أجازنا سيد الحبيب الشيخ الحبشي رحمه الله تعالى، وكان من كبار الصالحين. Katakan qabilna ijazah. Dari beliau mengijazahkan kepada kita sebagaimana permintaan daripada Kiai Adib
sebagai pengasuh pondok pesantren ini, beliau mengatakan sebenarnya saya nggak pantas untuk mengijazahkan, tapi karena ini diminta maka ya mau ndak mau katanya beliau. Padahal beliau memang punya sanad ijazahnya ya. Beliau mengijazahkan kepada kita kalau kita ingin mudah untuk menghafal apapun Al-Quran atau segala macam ilmu, dan mudah untuk memahami segala macam ilmu, maka bacalah surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika sampai ayat sanuqri'uka fala tansa, itu ayat itu aja yang diulang 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa, sanuqri'uka fala tansa, sampai illa masya Allah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah, sampai akhir surat. Dibaca sekali aja, surat Al-A'la dibaca sekali, kalau bisa setiap habis sholat 5 waktu. Kalau nggak bisa pagi dan sore, sehari 2 kali. Kalau nggak bisa ketika kita akan menuntut ilmu, ketika kita akan belajar, atau ketika kita akan sinau, dibaca itu surat Sabbihisma rabbikal a'la. Ini katanya beliau, saya ijazahkan sebagaimana saya dijazahkan oleh para guru saya, dan yang paling mulia dari guru saya mengijazahkan hal tersebut adalah Al-Habib Syekh Al-Habsyi, termasuk orang soleh yang besar di zaman berapa tahun yang lalu. هذا يعني قبل 26 سنة أجازنا. Oh, beliau mengijazahkan kepada saya sebelum 26 tahun yang lalu katanya. والإجازة الثانية نجيزكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذناها عن شيخنا الشيخ حسن شداد عمر با عمر رحمه الله تعالى، وهي اللهم صل على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة أعنا بها على جميع الدروس وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من واظب على قراءتها بالعدد الذي يريد، بالعدد الذي ليس هناك عدد محدود، يقرأ ما تيسر إن شاء الله تعالى، يفتح الله عليه في الفهم والحفظ إن شاء الله. Dan beliau mengijazahkan juga kepada kita bacaan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita katakan dulu qabilna ijazah. Solawat yang beliau dapat ijazahnya dari Syekh Hasan Shaddad Umar ba Umar, yaitu solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin muhyin nufus. Ya Allah, limpahkanlah solawat dan salam kepada Nabi Muhammad muhyin nufus, yang menghidupkan jiwa. Solatan a'inna biha, solawat yang saya harap bisa membantu saya ala jami'id durus, untuk memahami semua pelajaran. Solatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dan juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mari kita ulang sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Enggak ada jumlahnya katanya beliau. Kalau enggak ada jumlahnya berarti minimal 1 kali 1 hari. Lebih banyak maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih memudahkan kita untuk memahami semua pelajaran yang diberikan kepada kita. Untuk semua santri. Iya, juga yang berhalangan hadir, mungkin lagi datang bulan ya. Maksudnya berhalangan hadir ke sini ya. وهذا الشيخ حسن شداد كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم. Ini Syekh Hasan Shaddad yang mengijazahkan tersebut melihat Nabi Muhammad setiap hari. رجل واصل محب صادق للحبيب صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, seorang yang sudah menyambung dengan Nabi, yang betul-betul yakin sama Nabi Muhammad. ألف كتاب اسمه كيفية الوصول إلى رؤية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. Beliau mengarang kitab bagaimana tata caranya kita bisa nyampe kepada Nabi Muhammad SAW, bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. والكتاب مطبوع ومنتشر موجود يعني. Dan kitabnya ada dicetak dan tersebar kitab tersebut. وأخيرا أوصيكم ونفسي إن شاء الله الحبيب محمد الهدار رحمه الله تعالى، شيخنا وشيخ مشايخنا سيد الحبيب الإمام العارف بالله محمد بن عبد الله الهدار، يقول من أراد أن يحفظ ولا ينسى أبدا ما حفظ فليكرر حفظه 40 مرة في مجلس واحد، فإنه إن فعل ذلك صار الحفظ عنده قوي وإن شاء الله لن ينسى ما حفظ أبدا. Beliau mengatakan, dan juga nasihat wasiat daripada guru besar kami Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau adalah guru dari semua guru.
Termasuk salah satu murid beliau, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Itu muridnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mengatakan, wahai para murid, kalau kalian ingin ingatan kalian ini kuat, maka apa yang kalian hafalkan itu dalam satu majelis kalian ulang-ulang 40 kali. Jadi sekali ngafal diulang 40 kali, maka dalam satu majelis jangan sampai berdiri kecuali sudah 40 kali. Maka itu hafalan nggak bakal hilang selama-lamanya. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا حملة شريعة سيد المرسلين في الظاهر والباطن والأقوال والأفعال ونسأل الله الصلاح لنا ولكم في الظاهر والباطن نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في كل ما نقول ونفعل نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المعهد وفي القائمين عليه وفي المنفقين وفي المتصدقين وفي الطلاب وفي أهاليهم وفي قراباتهم وذويهم وأبناء المشايخ وقراباتهم وجميع الحاضرين والحاضرات نسأل الله أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين فقهنا في الدين ويبارك في الجميع إن شاء الله بركة شاملة كاملة ظاهرة باطنة يظهر سرها في الدنيا والبرزخ والآخرة ونسأل الله عز وجل أن يحل البركة والشفاء في هذا الماء إن شاء الله تعالى على نيات ما نواه أصحاب هذا الماء يحل فيه البركة يحل فيه الصحة يحل فيه قضاء الحوائج إن شاء الله كل على نيته إن شاء الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضي الله ويرضي رسوله بنية الشفاء بنية الشفاء بنية الشفاء دفع الأذى وتيسير كل عسير والنصر على الأعداء وصلاح الشان ظاهرا وباطنا وطول الأعمال في طاعة الله ورضاه وغفران الذنوب جميعها والعيادة في زيادة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم متحابين فيه متآخين فيه متزاورين فيه على منابر من نور يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وأن الله يحفظ هؤلاء المشايخ جميع المشايخ إن شاء الله ويحفظ حبيبنا عبيد الله تعالى وينفعنا بهم إن شاء الله تعالى ويجعلنا إن شاء الله وإياهم مرتبطين برسول الله صلى الله عليه وسلم ربطا لا ينحل ولا ينفك لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة إن شاء الله تعالى ويوفق الجميع لما يحب ويرضى ببركة النبي الشفيع وبسر أسرار الفاتحة جامع الخيرات الدنيا ونعم الآخرة جالبة لكل خير جالبة لكل خير جالبة لكل خير دافعة لكل شر دافعة لكل شر دافعة لكل شر بجاه سيدنا محمد سيد البشر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Tadi beliau mendoakan kita semua, juga air ini sudah didoakan oleh beliau. Air ini tergantung niat yang meminumnya katanya beliau. Sudah didoakan oleh beliau. Jadi niat apa terserah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. قبول إن شاء الله قبول.